Nɔvinyewo meda kpe medo mawo ɖe dzi eye mietsɔ bubu nɛ ɖe yeƒe dɔ gãgã siwo wɔm wole le mía dometɔ ɖe sia ƒe agbe me ŋkeke sia ŋkeke la ta. Edze be woakafui eya ɖeka koe dze be woado ɖe dzi hã. Elabe eya ɖeka koe nye nye kplo ƒe agbe eye eya ɖeka koe klo sia klo hã la dzena. Eya ɖeka koe ade sia ɖe hã la ʋuna. Eya ta ye wogave nye kplo nu egbe. Alebe míegale eƒe ŋkume be míagase yeƒe nyanyui siwo wogatsɔ to yeƒe egbetakpɔlawo dzi. Egbetakpɔla si ke le ŋkume nɔ gaƒoƒo ya me si ke ƒe ŋkɔ nye Yesu nyo oyra Mawu lolo avɔdziɖula tso True Forgiveness Mission Australia. Yeƒe gbese ne le gaƒoƒo ya me to Mawu ƒe gbɔkɔkɔ ƒe ŋusẽ me. Nɔvinye, ne le ke o ya be nanya eye wònadze si eye nàse gɔme ne nàkpɔ wò mɔvinyenye ƒe blibodede, wò kristotɔ nyenye ƒe blibodede, alebe nabe Mawu nahle wò ɖe ame dzɔdzɔewo dome. Mawu nahle wò ɖe ame siwo le akpɔ gome le agbe mavɔ la me. Nɔvinyewo, míaŋtɔ mínya be esi ke Mawu be yeatsrɔ̃ xexea me le Noa meŋɔli la, leke tutsuwo xexea me le yi ɖe basabasabasa ɖewoe ya. Gake me ke Mawu be yeatsrɔ̃ Sodom kple Gomora, o bɔbɔe xexea me dzagudu. Eye Mawu kpɔ kaka be o yeƒe amegbetɔ siwo wɔ ɖe ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu ɖe woawoe va le agbe nɔm leke ya. Nɔvinye togoviwo, danyewo, fonyewo, ɖetugbe kple ɖekakpuiwo sia, ɖeviwo kple tsitsiawo, miɖo le ase nyawo gɔme. Elabe leke nuwo le yi ɖe wo gbe la, meka ɖi be ela na susu ame sia me be ɖo nya be Aƒetɔ Yesu ƒe tɔtrɔ va zivegoa ele aƒe tum. Ele aƒe tum aleke bena míawo katã abe amegbetɔ ene la, ne wòva la, míakpɔ gome le efiaɖuƒe mavɔ ma me. Si ke wògbe be ame dzɔdzɔewo le anyigba ƒe dome. Nɔvi, ehia be nye kplo hã mianɔ eme. Ehia be mi manɔ mia ɖe ko yɔm ko be kristotɔ, vɔ ne nye be gama me va ɖo eye womakpɔ le ƒuƒoƒea me la, ke ewɔ nusisi. Ta nu ɖewo le be nye kplo mianya ne miakpɔ miaƒe kristotɔ ƒe blibodede. Nu siwo le be nye kplo mianya nye be na nɔvi, edze be nanye eye nadze si ame si ke dzi wo. Nanye eye nadze si ame si ke dzi wo. Eye nase egɔmesese ne sɔ asi o. Ko ɖe ale si tututu wòdzi wo ɖo. Eye nu keta wòdzi wo ɖo la, ne nye siwo katã la, meka ɖi be anye ame tɔxɛ ɖe ke aka ɖe wo agbe dzi. Agbe ke ye Mawu le mía me la, ala ka ɖe dzi ale gbegbe. Vɔ eyɔ katã la etso xɔse me leke axɔe se ɖo ye. Mawu ƒe nya la, alakpa ɖeke mele me o. Ye ŋuti kɔ, ede blibo eye wònye nyateƒe ɖeɖe sɔŋ. Eye nenye be emɔnukpɔkpɔ sɔ asi o eye netsɔ ɖokuiwo na Mawu leke ya la, alakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le agbewo me blibotɔ. Nɔvinye, ame kae dzi wò mahã? Eye aleke wòdzi wò ɖo? Eye ame kae wòdi be nàtrɔ zu? Mawu nya xlẽ na mi le Yakobo ƒe agbalẽ etagba kukuwoe nyi me.
Yakob agbalẽ tagba kuku enyi yemi yo le nu ya French me be Jacques chapitre 1 18 yemi yo le English me be James chapter 1 verset 18 no bi lo to nous kaye Bible ko na mi la Simon Bible ko na be le eyan to fe lolo nu ta ocho nyatefe la jimi bena mi anye efe nu wo fe nkogbeto le maunto fe lolo nu ta eye ocho ye to fe nyatefe a he jimi do be mi anye ye tokom mi nya be mi ano pre mi to we jimi me nya be me bia to alo no ko be etonye me nya be we jimvore le ka jimdo e nu kata jimdo mahala me kali me bie po amen vo après toi Yesu Christo alo mi apo ma wo le gbogbo na mi le fie bana le nya sikani le Yakob agbale etagba kuku yin si am le gbogbo bana le eyanto fe lolonu mauto fe lolonu Kristo to fe lolonu Yesu kenye Kristo henye maula fe lolonu tae yo jimido to fe nyakte fe lame minye be esika Yesu diva nigba yaji kenye mau e odo amegbeto fe ntila hewo edoko evi eyo jira nigba yaji denye kuyota la eva wo efe do unu eye le efe do afe iyo mala agbale fiala gade sikenya yulato alo kenye farisito fa agbale fiala gade koyobe Nicodemus eva Yesu bo les amen bo kakabe afeto be va gbo me di me ma vudo ko nyeme na obe me nyebe ne me cho ma gbo la nu si o mu ne la matema we o Yesu be fantastic Yesu be fine o we gblenyi e wu menye koema vo nu de hia na o enu si ka hia na o la yenye siabena ona gatro gbogbo gajio wa gbogbo jio to gbogbo ple echime alo to chiple gbogbo me ne menye na o la matema kpo ma wu alo ma kpo mo fe fiarufe ma o eyata Nicodemus kenya gbale fiele gala mete se ya gomo ebia be ko amega afeto pole ke me chira vode magato tro idata ye fe to me be wa gato bugo gajima oh agbale fiele ga enu si ayido to gbogbo we fi agbale ese gbala mo gakia esi ayido nene matutu enu gede oyido me gede ogbela nyigba yajima le agbe nyigba yajila nyatefi ayido me gede eye amedo ha globe mawuyo yo vola o meto nya nyatefi sia o gblonana amobe ona khogbo gachi siketo ma o donc yo bonne voga comme c'est gomme tututu o atende gomme na mo alekebena gbogbo gaja na nyinya te fo gbogbo gachi ke me cho amegbo ametofo lolu mo o ela be bible gbogbo na mi la fie bena maunto eyanto cho lepo lolonu ta eyo cho e pe nya te fo to jimido bena mi anye pe nkogbe vito nkogbe vio Alléluia. Yen tofo lolonu. Menye mi amegbe tofo lolonu. Lolonu kenye mi ato, premier to, mi anoto yebe majivi, jimi nyatefe. Vo eyala menye amegbe tofo lolonu. Alo vume uto. Eyata yoren fagba le tagban tagbenami kuku we tobena. Alléluia. Leke gbenami do.
ebe ame siwo o me dzi tso eʋu alo ŋuti la ƒe lɔlɔnu me o alo amegbetɔ ƒe lɔlɔnu me o ke boŋ tso Mawu ŋutɔ ƒe lɔlɔnu me. Dzidzi yeye sia la menye amegbetɔ ŋutɔ ƒe lɔlɔnu alo ʋu me ye o si gblɔ ke miatɔ kple mianɔ dzi mi nene o. Eya la enye Mawu ŋutɔ ƒe lɔlɔnu to eƒe nyateƒe la me. Si ke gɔme nye be gbɔgbɔme ƒe gbugbɔgadzi eye nenema Nikodemo la se gɔme ma. Elabe gbugbɔgadzi yeye sia la ye wɔna me bena nu siwo nenye tsã ame ƒomevi ke nenye tsã la maganya ame make o. Elabe Mawu ŋutɔ trɔ dzi o ɖe ye ŋutɔ ƒe didinu. Elabe mi nye be Mawu wɔ mi tso gɔmedzedzea be ye wɔ mi ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Gake le etomaɖomaɖo ke tso Adam me na mia ye wɔ be eba miwo katã mi tɔ zi nuvɔwɔlawo. Azɔ esi ke Mawu kpɔe nene be mi mate nye nuvɔwɔla ye miakpɔ agbe o. Mi mate nye nuvɔwɔla eye miate ŋu atrɔ zi etɔ la. Ye ŋutɔ wɔ eɖokui vie wòheva ɖi va ye. Eye woyɔe be Yesue ke nye Kristoa ye. Eye wòtsɔ eƒe agbe ɖo mia ta ye. Heku ɖe mia ta ye. Ɖe miaƒe nu vɔwo ta ye. Eye to ya me la ne elɔ tsɔ ɖokuiwo ne azɔ wa. Ye la gatrɔ gbugbɔ gadzi. Eye wòadziwo be natrɔ zi ame yeye. Eye ta kɔ ɖe tɔtɔ ƒe agbalẽ evelia. Eta matɔ kuku adre agbo na mi bena. Oh, alléluia. Ne ame aɖe le Kristo me la, etrɔ zi nuwɔwɔ yeye. Enu xoxowo katã nu va yi. Ke azɔ la, enuwo katã trɔ zi yeye. Nɔvi lɔlɔtɔwo, dzidzi yeye ya, etso Aƒetɔ Yesu ŋutɔ ƒe lɔlɔnu me, to eƒe nyateƒe me. Ne etɔ dzesi dzidzi yeye ya, exɔ ese gɔme la, eye exɔ nyateƒe tso Mawu me, le Mawu ŋutɔ ƒe lɔlɔnu me, le Mawu ŋutɔ ƒe nuɖuanyinu la, ke etrɔ zi ame yeye bubu. Eye ame yeye bubu si ke le nye la, etrɔ zi Mawuvi. Eye gamawo la tɔ yɔ be enye Kristo tɔ le ma. Alléluia. Nɔvi lɔlɔtɔwo, ele be vie be mianya nya siawo. De etema bio so de ne nya ame si dziwoa. Gbogbo gadzi yeye sia de enya me ke enya me adziwoa. Menya amegbetɔ yo, Mawu ŋutɔ ye dziwo. To eƒe lɔlɔnu me. To eƒe lɔlɔnu me. To eƒe nyateƒe la me. De ne nya ale siwo dziwo ɖoa. Edziwo to eƒe nyateƒe la me ye. Gbɔgbɔme ƒe dzidzi ye. Menye ŋutilame ƒe dzidzi ye o. Gbɔgbɔme ƒe dzidzi ye. Ame ŋuti kɔklɔ tso gbɔgbɔme kaka do ɖe gota ƒe dzidzi ye. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo, mina miadze si esiawo be gɔmesese ɖeka ne su mia si. Eye Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖeka ne kplɔ mi abe Mawu vi ene. Bena miaƒe kristotɔ nyenye la ne wòade blibo. Ne wòatɔ yɔ mi be kristotɔ ye mi nye nyateƒe. Amen. Nenye be gɔmesese sia su mia si eye mienye he xɔe se be etɔ alo fofo ɖeka ƒe viwo mi nye la, nyahehe ɖeke magana yi o. Elabena miɔ katã la petrɔ zi ame yeye. Eye ame yeye ma ke ye nye Mawu tɔ ƒe dzidzi gbogbo gadzi la ƒe gbɔgbɔ ye la nɔ mia kplɔ ma zɔ. Eye miɔ katã ƒe nuwɔnawo la woadze Mawu nu. Eye miate lɔ mia haviwo, mialɔ mia nɔnɔwo la be Mawu ke nye lɔlɔ la eva kpɔ nɔƒe le mia me ke abe le si ko gblɔ be miawo nye eƒe gbedoxɔ. Eye ne Mawu ƒe ne trɔ zi gbedoxɔ na Mawu la, maganye gbedoxɔ kenti ƒoɖi o. Ye me hã ma ƒoɖi la be kɔkɔetɔ ye le ŋusẽ kpɔ le me. Ye ƒe nɔƒe wònya azɔ. Nɔvinye, ne trɔ zi gbedoxɔ na ƒetɔ le eƒe dzidzinu, le eƒe lɔlɔnu, kple to eƒe nyateƒe me ke wodziwo le, ye trɔ zi ame yeye ma.
ke o gbo be nu koko nu va ye no kata to si ye na le Kristo mala ke to si gbe do ko va gbe do ko gbagbe na ma wu e ma o to le fia du le wo gbe do ko amazon e ya ta nu vole ke ma ga to no e mo azon no vi lo to e yo mi ase nu si ogomo yede la bible agbre e si ana mi be vio mi gana amede ke na blemi o amesi kele nu jojo womla am jojo e onye elabe alesi e ya hanye jojo to enela nenema e womi o hami be mi to si jojo to ema yo ren fa gbale ta gbanto yo ren fa agbale gbanto eta amato kuku ya manyele nyama gonami nenye be o jimi nyate fa to ma mala ke mi magana be amerika na blemi o elabe me golola mo glegbe lenye Kristo to ha agba nouveau garanti o hey que me poto si bedo ko na ba wo e que me tro omo nu koko nu ko ba ila gbo mo e e go me tro ji mo me tro do ko ba gbe na be apoto na ga to ji to gbogbo mo o e ya ta ga po do ko nouveau la da e ya chitere nya joji anti no bi yo e de debe mi asenya ni si ogomo ni ele kia amen ele vivire abe fofo de kapa viwe ne elle na mi bana mia ase nu si ogome mi anya be mi to si fufu ka bavi ko ji chonya te pela mede de ko la be nya te pela ala kwa magalamo ne ma ke no ji o to nya te pela nya te pe to la atrosu magada la kwa ko gbero ala kwa ma va susu mo no ha ka ba de e to ji amesike o yobe ameke tu anya te pe la be nya te pe amoto o jimito e to si nya te pe to e nouveau hamaka no mo la bo ji o le mo me e ya taye yo kan fa gbale e tam e gbanto tam to ku ma sirke bo la bele ko e be amesia mesi o ji cho mo me la mo wa nouveau o hallelujah amesia mesi o ji cho mo me la o wa nouveau ne nya te pe ma un to pe lolo nu to ke nu cho jimi to pe nya te pe la me la e ye o mi ameye yi na de kui eye mi to se fe gbedo hola ke mi to si mauto la bo jimi to mau me lolo ma mema le fe nya te fe me ye ta nya te fe lo to lo mi anye nya te fe to lo mi anye e sia yi le nu sia nu me ka le si ke nu la no do o ya nya te fe to la ba nya te fe le mo ye mo ji o le enye mau hallelujah et ta be ko me amesia mesi oji to mau me la mo wa nouveau oh elle a bena mo fa gbenu eme oh hallelujah amesia me ke ko gbugbo gajia to mau fe lolo me te pe nya te pe la me la me ga wa nouveau elle a be mo fa gbele me aha mo fa gbodo ko ni nyeta mo fa gbele mi me mo fa gbele mi amazo elle a bo o jimi to mau me e mo fa gbele mi me amesia me si ko ji to mau me la mo fa gbele me e mo fa gbela enya gbejaje enya te fa gbe enya nu jojo enya no bi lo fa gbe oh hallelujah praise the Lord you have fa gbale gbanto tam to puku ya masireke amesia mesi oji to mau me la mega wa nouveau o ela bena mau fe agbel no eme eye metenu wa nouveau o ela bena mau mo ji choye mau mo ji mi choye e magate wo nouveau ko alléluia nouveau la mi nyecha amerika me nyam jojo na amerika nyam jojo la mau maga vao yesu ma vao ke mi okata mi nouveau la ta mi a je signal ko be nouveau la mi nya yo kan fa gbale ha gbole ne ma be amesia me ke gbobe ime nouveau me le to la nya la pato e titre nyanti nyate fianti mega titre o jesi de ko be nouveau la nya na nya nouveau la vone ava ma go yi ma cho o ji o to ma la maga yo de ko be nouveau la ko de nya ko gbobe amikata nouveau la ni nu kata mi nouveau la ni ha maga no nu na ko maga no mo cham la be ma fa gbela nouveau maga no amo we ma fa gbele mi ama nouveau maga no ami ama alléluia esi ame atem waton jesi vous totole
Satana tɔ kple ame ke nye mawo tɔme ya abe ke mi yi dzi le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ tame tɔƒuƒu ya me wotsɔ ye wo evea me ebe esia me mawu viwo kple abosam viwo dze ƒã le ya game la kpɔ vovototo le ame eme le ma game ya kpɔ nuwo ƒe vovototo le ma be miɔ mi le ɖusi dzi ame ɖewo le mia dzi miɔ mi le xixea me mi menye xixea me tɔ o mi nye Yesu tɔ ye eta be ko mi le xixea me la mi menye xixea me tɔ Yesu tɔ ne nye eta yɔ be Kristo tɔ do no dziwo tso Yesu me la ala tɔ si Kristo tɔ eye Kristo tɔ nyenye la eye nye Mawu vi nyenye hã la be Yesu ke nye Kristo la ye nye Mawua Alléluia. Esia me Mawu viwo kple abosam viwo dze ƒã le ame sia ame si mewɔa nu dzɔdzɔe o la mewɔa nu dzɔdzɔe o kple ame si ke melɔa nɔvia o la metso Mawu me o womedzi tso Mawu me ne mewɔa nu dzɔdzɔe koa na ebe womedzi tso Mawu me mekpɔ tsi o haɖo natsɔ ɖoko ƒe agbe ɖe Mawu ne tsi o eye magawɔ nu vɔ o eye alɔ nɔviwo hã zɔ vɔ ɖe be eye wo gakpɔtɔ le me o melɔ ahaviwo melɔ nɔviwo eye mewɔa nu dzɔdzɔe la ke gɔme be womekpɔ tsi tso Mawu me haɖe o enya be wone tsi o labe ne mewɔe ne mele ne me la ke metso Mawu me o eta be gɔme be ame sia ame si mewɔa nu dzɔdzɔe o kple ame si ke melɔa nɔvia o la metso Mawu me o elabena esia nye gbedasi si mie se tso egɔme dzedzia me ke bena mialɔ mia nɔewo menye abe Kain si tso vɔɖitɔ la me ene o eye wòwu nɔvia ene o ekpɔa ebe mialɔ mia nɔewo menye abe Kain ya ke tso vɔɖitɔ la na le vɔɖitɔ me ya koa enu bara koa la wɔ enu gbegble koa la wɔ eye ta Yesu va ɖo be ke gblɔ be baba na anyigbadzitɔ la be eɖiɖi abosam da ɖe anyigbadzia ebe ma da asi mi da ɖe nene na abosam ne fia fu mi o ye ŋutɔ ya ɖi va mia gbɔ ye wòɖi va tso eƒe agbe ɖo anyi ɖe mia ta Mawu maku vɔ tso eƒe agbe ɖo anyi ɖe mia ta eye wòku ɖe nye klo ƒe nuvɔ ta le be nuvɔ la la wobe nuvɔ ke wɔ nuvɔ la ku donc nenema yi ta mele nu ya gɔme ɖe mia nɔnɔ be mi se gɔme nyuie ne miaƒe Kristotɔ nyenye ɖe ne wòade blibo ne mianɔ kafu Mawu ɖe esiawo ta gbe sia gbe Alléluia ele vivie nɔvinye eye nu ka ŋuti wòwui ɖo elabena eƒe dɔwɔwɔwo vɔɖi eye nɔvia tɔ ya le dzɔdzɔe akpɔa vɔɖi kple dzɔdzɔe na le Kristo me koa etrɔ zi ame dzɔdzɔe eye wo dɔwɔnawo katã nye dɔ dzɔdzɔe nyateƒe la nɔ me vɔ ɖe be alakpa saga dzi hã la ke vɔɖitɔ la yɔnɔ enuvɔwɔla la yɔnɔ eye ƒo action ƒo nuwɔnawo katã la woanye vɔɖi ɖe sɔŋ ko emenyoa Kristotɔ afakplafa o ne menyi o la menyi o ye na anyi hã anyi ye manye Kristotɔ vɔ abe gba nye nuvɔwɔla o manye Kristotɔ vɔ abe enuvɔ gba le me ye o menye enyateƒe ya mo etsitre nyateƒe ya ŋuti Alléluia obe yetɔ ƒe dɔwo vɔɖi eye nɔvia tɔ ya edzɔ enye dzɔ dɔdɔdɔ ame ke dzi ame ke xɔ mɔ dzi se ma Alléluia ne mienye nɔviwo le Mawu ŋutɔ ƒe dzidzinu la mi magale fu mia nɔnɔwo o ne mienye nɔviwo le Mawu ƒe dzidzinu la mi magale fu mia nɔnɔwo akpɔ gbe ɖe o nɔvinya le se ma eya ta Mawu ne yra wo ɖe nya siawo ta elabe xexea me tɔwo ya lia fu wo nɔnɔewo vɔ miame siwo dzi tso Mawu me la magale fu mia nɔnɔewo elabe Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖeka le mia kplɔm eye tɔ ɖeka le miame eƒe gbɔgbɔ le miame le mia kplɔm ta ofu le ma na nyo de ya la kpɔ be ne wo ya nye Kristotɔ le eye nɔviwo hã be nye Kristotɔ vɔ ye ekpɔ eƒe nɔnɔmewo ke wonye nɔnɔme ke wonye be melɔ awu alo ƒonu vea dɔme nɛ alo etsi atre ɖe ŋuwo la ke nya be gbɔgbɔ ke le me wonye Mawutɔ la mekpɔ le yame haɖe o ye hã le ɖokui yɔ be Kristotɔ koe wo mekpɔ ɖo afi ma haɖe o labe mekpɔ xɔ buɔ gadzima o ye yɔ be dzimetɔtrɔ ye ta ke Kristo va la enɔ te ɖe
jime tɔtɔ mi trɔ le miaƒe dziwo me labe dziƒofia ƒe la gogo mi trɔ le miaƒe dziwo me mi va gbɔnye enyi la gatrɔ gbɔ dzi mi ye mana mi ŋusẽ le nu vɔ̃ dzi eya ye ta ye be ne ye ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu ta ye wò dzi mi ɖo to eƒe nyateƒe la me bena mianye viawo ŋkɔgbe viawo lo nɔvinye meka ɖe dzi be enya ya le etome va nɔ ye menya be ele atem se nyuie ɖe hã ye anya be Mawu ƒe nya ye eya ta mele kuku ɖe nɔ be enya sia la tsɔe de dɔwɔ me elabena egblɔ be ame sia ame si léa fu via la ame ka wònye o amewula wònye eye mienye bena amewula sia amewula la mekpɔa agbe mavɔ wònɔa eme o. Nu siawo ŋuti wòdze be mía Mawuviwo la míadze si be míawoe nye Mawu tɔ elabe mi megawɔa nu vɔ̃ o womegawɔa nu vɔ̃ o ke boŋ wolɔa wo nɔewo eye wokpɔa dzidzɔ le Mawu si dzi wo la ŋuti la. Ne mi Mawu ɖeka dzi mi tutu la mía katã míatɔ nɔ do akpɔ dzidzɔ le Mawu ki dzi mi la ŋuti gbe sia gbe akafui menye míava tsɔtsi xɔ me woatutu amewo ƒu anyi gblo menye woava tsɔtsi woava nɔ nu ka na amewo la abosam ƒe ƒuƒoƒewoe ma ge ye nyateƒea le ye míayi ge ye nyateƒea le ye míase eye wòakpe ɖe mía ŋuti míatsi le Mawu me ale be míanɔ mi le xexea me vɔ la mi manye xexea me tɔ o ke mi nye Kristo tɔ ale be Kristo ƒe gbɔgbɔ kple ƒe alɔ sesẽ ke nɔa eviawo dzi la anɔ mía dzi gbe sia gbe bena nenye be efutɔ busutɔ vɔlitɔ tsitre mía ŋuti hã la woakli nu woadze anyi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi ametakpɔkpɔ ma nenɔ dzi o elabe ese nya siawo gɔme ne kpe ɖe ŋutiwo elabe exɔ Kristo ye etrɔ zi eya ma ɖeka tɔ akpe na wo be ese nya siawo ye tsɔ de dɔwɔ me woyrɔ geɖe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me la nya siawo ɖo ŋgɔtɔ le woagbe me ne wo hã ne trɔ zi ame yeyea eye magawɔ nu vɔ̃ ke o woyrɔ geɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me amen woyrɔ keke